دم باش خوندەکارین هێژا ونچاوانە هێویمان هەموو باش بن میرۆوانەیەکە نو ببن ڕووپەلا سهوویەکێ ناوێ وێوانەیەژی باندۆرا قەپیتالیزمێ لەسەر ڕۆژهەلاتە ناوین بە تایبەتیژی کورد دڤردا دەماگۆ دەستپێکی ئینگلیستان تێنە ڕۆژهەلاتە ناوین دەستپێکێ چتکن سێ ناوەندێن خۆی یێن سەرەکە بە ئەلیکاریە کۆمپانیا هەندی یا لە ڕۆژهەلات لە ئەزمیر و مووسڵ و لە بەسرایە سێ ناوەندێن خوا ئاوا دکن ئەم بێژن چەند ناوەند بوون سێ ناوەند بوون یەک ژێ لە بەسرا و مووسڵ و یا داویژی ئەزمیر ئەف سێ ناوەندێن خۆی سەرەکە ئاوا دکن دوێ هەمان دەمێ دەژی چ دکن شانەشینە ئەنگلیستانێ سەربازێن خوا یێن لەشکەری دشینێ وان ناوەندان و ئاگاهیان دە دەرحەقی واندا دخوازێ ئەم بێژن وەکە چه ئاگاهیە میناک هەرێما جوولەمێرگێ چ قاسەیە چەند جوان ژن ختیار تێدا هەنا چەند ئێل هەنا ڕێئۆلاوان چییە ژ کیژان نژادێنە دە هەمان دەمێ دەژی چەند چێلەک مه هەست بزن داگۆ ئابووریە وان ناس بکەن ئەو ئێلێن گۆدکارن تێکلیێن خوا بوارە پێش بخن کیژانن و وابینن سەر زمان دە هەمان دەمێ دەژی ڕێن کۆدچن بەر بڤان هەرێمان ڤە چەندن یانجی هەنە ئانجی نا ئەو کەسێن گۆدکارن چەکان هەلگرن چەندن و ئەو چەکێ لەگەل وان ئێلانجی هەنە چنە وێ هەموو بێن نویساندن بڤی ئاوایی راپۆرێن پر بەرفرە هاتن نویساندن و دەهات نەشاندن ژ کو دەرێرە ژێ ناوەندا پارێزگەرێن مێتینگەهان ژێ ناوەندێرە ئەو راپۆر دەهاتن شاندن ناوەندا پارێزگەرێن مێتینگەهان الكودين لإنجليستاني جبنا فنديرا أفراپوري قودوادرا تيدا أو أمبيجن أو آگاهية بربر فرح دهاتنا نویساندن جهيلا سربازين لشكريين إنجليستاني و دهات نشاندن جبنا فنديرا چما جبوغو أف نافند تيدا رامياريا قوي بهاتا مشاندن لسر ميتينگهان دهات پلان کرن يعني الفينا فندي بلانك دنویساندن جبو چه جبو گو ببینن کاوی چه رامیاریه لسر وان ناوندان بمشینن بتایبەتیژیش خوا لسر کردا ایدی قاپیتالیزم دبی وکا چاخکا جخوا دورکتنی جبو گلی کرد چاخا قاپیتالیزمی جبو گلی کرد دبی چاخکا جخوا دورکتنی ایدی پرسگریکا کردیجی فرحتر دبی یانجی امبیجن کورتر دبی پرسگریکا کردی بکو چه گریدایه به هاتنا قاپیتالیزمی با قاپیتالیزم جبو گلی کرد دیواتیا چه وکا جاخکا جخوا دور کتنیه دخواستن گو کردا بشافتنی جوار چه بکن و شپرزه بکن و دوری خاکا و بخن جبو گو او بکفنا خاکا و داگر بکن و جخوار برهمین وی ببن جبرگو خاکا کردا یانجی بیجن روجهلاتا ناوین خویایی نو آگاهی بیجن برهمین وی یانجی بیجن کانزا بترولا گوتیدا گلکی زنگینه جبرویه که هر کسی جی دخواست گود دست دینه سر خاکا کردا وکا چا خاکاش خوا دور کتنه ایدی دماغو قاپیتالیزم شخوتی کردا خوازی گوا جف بلاف بکی شپرزه بکی ایدی کردجی بیجن ناسکنن یعنی ناخوازن گو او خورا دستی دجمن بکن و دخوازن گو هر تمجید ناوا سرهلدانا دبن دناوا شورش و برخودانا دبن داگو دیسا ما فی خوا یین مرووی و بیجن همو ما فین آزادی و یجیان جی بدست بخن جبر وی که جی هر تم دناوا سرهلدان و شورشان دبون
پرسگرێکا کوردی ئێدی سەردەما قەپیتالیزمێدا بوویەوەکە پرسگرێکەکە کوور یانجی بێ چارەسەری مایە و نەتخواستن گۆ چارەسەرژی بکن ئەو خاکە گۆژ هەزاری ساڵان بە یا کووردا بوو ئێدی دەستەسەرکردن و نەتخواستن گۆ پرسگرێکا کوردی چارەسەر بکن ji bo ku ew dest dênin ser vê xakê. Êdî ji xwe sed sala 19 de çi dibe? Sed sala 19 de gelek milet dest bi serhildana dikin. Wek em bêjin ku li ji xwe bi taybetî jî li dijî İmparatoriya Osmanî gelek gel û netew dest bi serhildana dikin û dest bi şerê serxwebûnê dikin. Di sala 1835 de destpêkê li kîjan bajarî lê Yunanistan ji vir em bêjin şoreş dest pê dikin. Yunan jî dixwast got bigihêje azadiya xwe ji ber vê yekê jî destpêkê ji Yunanistanê em bêjin êdî Bulgarya, Sırbiya, Romanya, Albanya ev hemû bajarê han jî dest bi şerê serxwebûnê dikin û di dawî de jî digihêjin serxwebûna xwe. Em navê va bajara dîse binivîsin Yunanistan, Bulgarya, Sırbiya yan jî Sırbistan jî re dibêjin û Romanya û Albanya. Li vir ev hemû dest bi wan şoreşa dikin li dijî İmparatoriya Osmanî û di dawî de jî digihêjin serxwebûna xwe. Li vir di vê navberê de İmparatoriya Osmanî çi dikê hin lîstikan dilîzê da ku dîsa hebûna xwe berdewam bike û di heman demê de jî xwe bi qepitalîzmê vegirê dide ji bo ku dîsa xaka Kurda ji destê wan derxin û dîsa ew bajarê ku ji bin desthilatdariya wî derketina dîsa bi sînorê dewleta xwe ve girê bide. Piştî ku hin lîstikan dilîzê êdî di heman demê de jî aliyekî din ew dewletên emperyalîst dixwastin ku dewleta Osmanî li ser lingan bigirin di heman demê de jî Ingilîstan û dewletên emperyalîst ketin rojhilata navîn de û Kurd tecrîd kirin. Di encama wê tecrîda Kurdan de êdî rê li ber du encama tenê dibînî pêşiya Kurda yan jî yayekê serhildanên sed sala 19 yani wê dest bi şoreş berxwedan û serhildanan bikin da got bigihêjin mafê xwe yên mirovî û azadiya xwe û jiyaneka xwe ya bi coş bidomînin û ya din jî wê xwe radestî dijmin bikin û wê ramyariya got Ingilîstanê nivîsandiye belav bike û birêve bibe. Ji xwe ev ramyarî dema got em bêbelav bike ji bo çi? Ev ramyariya Ingilîstanê bû dibêje belav bike û birêve bibe. Dema got tu yani dema got Kurd bêne parçekirin yan jî wan belav bikin ji xwe di dawî de jî wilo dikin piştî peymana Sykes-Picot wana Kurda dikine 4 parçe ji bo hêza wana nemêne yek û ya din jî wa bikine bin desthilatdariya gelek dewletên mêtînger de da got nema karî bin yekîtiyeka xwe çêkin û nema mafê xwe jî bi dest bixin û di heman demê de jî nema bigihêjin xweseriya xwe. Ji ber vê yekê jî dixwastin vê ramyariyê li ser Kurdan bimeşînin. Lê her tim jî wek em bêjin Kurd di nava serhildanan de ne da got bigihêjin azadiya xwe niha dwaneyê bê de jî em ê bibin ka serhildanê got pêrabûna Kurd çi ne bi taybetî jî sed sala 19 de. Êdî em bêjin di herî dawî de jî ji xwe serdema kapîtalîzmê ji bo gelê Kurd bûye têwateya stemkarî, pişaftin, desthilatdarî, em bêjin zilm û zordarî gelekî dema got kapîtalîzm ketiye rojhilata navîn de ev tiştê ku me gotin weka stemkarî, zordarî, em bêjin desthilatdarî hemû jî bi xwe re anîne li ser gelê Kurd hatiye sepandin û Kurd hatine tecrîd kirin. Êdî pirsgirêka Kurdî bûye girêkeka kor û bê çareserî maye û her got diçû jî ew pirsgirêk kûrtir dibû.
ویجا کردی بیشتر یعنی امی دفج مافی خوا و آزادی خبردن امی دفج بیشیان خبردن یعنی امی دست بسر هلدان بکن حتی گو ام بگهیجن آزادی و سرخابونا خوا. بفي أواي موانع خواب داويد كن نها أم روبلا سو سيانجي أم برسين الخاندني چار سرجي بكن دبيجي يا يكي رامياريا إنجليزان لسر كردستاني بتش أواي درباس دبو رامياريا إنجليزان لسر كردستاني بتش أواي درباس دبو ما قد دماغو إنجليز دينا روجلات أنا فين دسبيكي سينا فين دين خوين سركة آبادكن لموصل وبصرة والأزميري بشتی گوان ناونده آبادکن شانشین انگلیستانی سربازن خوین لشکری دشین وان ناوندان و آگاهیان در حق وانده دخوازه. مگو آگاهی وقتچن هریما جولمیرگی چقاسیا چند ایل هناج کی جان نجادی نری اولوان چیه پرسگری کی نافبرا وان ایلان دچنا و ما قلت داغو آبوريا وناس بكن بيوستي مثلا ناس بكن چند مهجيلك بالزن لقلوان هنا كيجان إعلان را إنجليستان دكاري قلت كلين خوا باش ببيش بخي بفي آوايش خوا راپورين پر برفره دهات نویساندن و دهات نشاندن جي ناوندا پاريزگرين ميتينگهان پرسات دوا دبیجی نافروکا راپورین درباره جواکا کردستانی دا چبون دیسا بیجی بی او نافروکا او راپوری دهات نویساندن نافروکا وانا چبو مگو آگاهی دخواستن در حقی وان هریمان دا مگوت چند ایل هنا چند کیجان نجادی نری اولوان چیه پرسگری که نافبرا وان دا کیجان گل کارن گو راجن چکا و چکا هلگرن و کسین گود کارن راجن چکا چندن یعنی بفی آوای او راپور دهاتن نویساندن. پرساسیا دبی سردما کپیتالیزمش بو گلی کرد سردما کچاوا بو مگود سردما کپیتالیزمش بو گلی کرد دیواتیا ستمکاری بشافتن و دسلاتداری و دهمو پرگالا شهرستانی ده دهمان دمی ده جی بویا وکا جاخا کپیتالیزم بویا جاخا کا جخوا دور کتنش بو گلی کرد او کرد او گفتگوین گل دهاتن گوتن سرهاینا کردان آنجینا دین بشافتن و ماندل کرن او مافین کردان ین جیانی دین دست سر کرن و انکار کرن بفی آوایجی کردا دخواست گو جیانا خوایا بجوش بردوام بکن و ایدی دست به سرهلدانات کن. پرسا چارا دولت عثمانی دخواست بچه آوای هبونا خو بردوام بکی مگوت دما دولت عثمانی دبینه گوگل ایدی وراب نبسر هلدانه 100 سالا 19 لور خو بقپیتالیزم بگرید دی و هن لیستکاند لیزی داگو هبونا خو بدومینه. افجی پرسا داوی بو بفی آوایم دگهیجن داویا وانه آفا حتی وانه کدن هون بمینن دنابا خیر و خوشیده.